Ngibani ichwana likafika Zembulu Ntombi enqemeni matshetsha formile ngoDisemba funa ukwenzani ngoJanuwari. Ubaba ongizalayo lo. Ngihamba naye ukhuxa ukhaxa ngene evenini mhlambe wembongolo zamlandela ezinye lengisonlomo ezinye namazinga. Habe, sekukhona nengaka efakilekile. Ubhuti wami ke lo. Kusho mina imvumavumana bayivuma Facebook mase bayibona bayishayaze. Uma shaya ingoma amadada ambize ngegala. Khwibi lemqonjwana le. Ngihamba naye stop sign yabavimba beza ngophaka. Magida ngoma nizengichama igazi nje ngihlushwe yini. Usiyethabo kaZungu lo. Ngiphinde ngihambe naye usigqebhezana incwadi encane nje ndiye emntanami ngisho lo. Laqatha-ke ithawulo kwamnyaka. Uwendilo kaButhelezi lo. Ngiphinde ngihambe naye ubusobenja buhle bufana nobomuntu. Ngisho umfo kaZungu-ke njalo. Ey'nkinobheni. Abanye bathi bantu bayefana. Kodwa mina ngithi khanyisa sibali kumnyama lapha siyakhona. Seyizintulo emva kwebhasi. Ayikho ingozi.